ديجي كلوب. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. ديجي كلوب. نحن مازلنا في التغطية الخاصة نتاعنا الأفريكا داتا سنترز اند كلاود دايز اللي في حمامات، وتوا معنا سي أمير بالقاسم كي كوفاوندر اند سي او اوف سول كريبت. أهلا وسهلا بيك سي أمير. عايشك وليد. أنت عملت اون بتيت بريزونتاسيون تري انتريسونت، ولكن فما معلومة هي ما تقالتش في البريزونتاسيون لكن أنا وصلني الخبر عليها كي تري انتريسونت. أول ما سمعتها قلت كيفاش وات علاش، ومخي عمل نقطة استفهام كبيرة على الآخر. En fait سي أمير il va lancer إن شاء الله bientôt dans un stade bien avancé في l'étude projet نتاعو باش يلانسي ان داتا سنتر وين في توزر. خاطر الناس كلها تقول لك داتا سنتر جينيرالمون نمشي لبلاصه الابرد ما يمكن، على خاطر السيرفر يخرجوا برشا سخانه، لازم تعمل كولينغ برشا. تونس ديجا الطقس نتاعها بارد، ما على قد ما تمشي فيغ لو نور سي ميو. سي امير قال لك لا باش نلانسي في السود وفي توزر اللي في الصحراء معناها 50 درجه نوتامون في الصيف. اي دوكو مخي قال واي لو شوا هذاك. لكن قبل ما ناخذ الاجابه على السؤال هذا علاش لو شوا نتاع توزر، ساعه كانت تحكينا على سول كريبت شنو تعمل بالضبط؟ ميرسي وليد. سول كريبت هي شركه انجليزيه اللي عندها فرع في تونس، والهدف نتاع سول كريبت انه هي تخلق وتمول دي سونتر دو دوني principalement verts qui utilisent l'énergie renouvelable comme principale source d'énergie. اوكي دونك باش نجاوبك على سؤالك اللي هو سؤال باهي ياسر علاش توزر. توزر اول حاجه فيها شمس، واحنا نحبوا الشمس على خاطر باش معناتها باش تخلق الضوء اللي مشي معناتها اللي باش يعمل الفوتوفولتايك. توزر هو امبلاسمون باهي، هذيك حاجه الاولى. وحاجه ثانيه معناتها توزر فيها برشا دي كريتير، معناتها بحذاها فما مطار دولي، فما زون توريستيك، فما الانفراستركتور الكل اللي حاجتك بها باش تنجم تخدم في توزر. احنا الهدف نتاعنا انه السونتر دو دوني نتاعنا يكون معناتها الالكتريسيتي نتاعو تكون 1000% من الطاقات المتجدده. اوكي دونك انت مش تقول لي اول سؤال علاش توزر، خاطر توزر سخونه. كلامك صحيح، توزر فيها شمس وسخونه، اما توا بالتكنولوجيات الحديثه اللي قاعدين نشوفوا فيهم في لي سونتر دو دوني هو معناتها فما دي نوفيل تكنولوجي كيما الليكويد كولينغ. ليكويد كولينغ انك توا مادام ما تبرد لي سيرفور كيما نقولوا تنجم تقول كليماتيزور، توا معناتها تحط تعمل ايمرجن كولينغ، معناتها تحط السيرفور نتاعك في وسط ليكيد مش ماء اللي نجم يتعدي الالكتريسيتي. سي ان اوتر تيب دو ليكيد. اكزاكتومون سي ان اوتر تيب دو ليكيد. ومادام ما تبرد الهواء اللي داير بالسيرفور تبرد الماء à circuit fermé. Donc en fait c'est beaucoup plus énergie efficace énergétiquement, ça consomme moins d'énergie ou c'est nettement meilleur pour la nature على خاطر ما تستهلكش ماء. عندك الماء اللي مش تحطه الليكيد، ما لازمش نقول ماء، الليكيد اللي مش تحطه يقولوا ماء خاطر يشبه الماء، ما هو سي دو ليكيد. الليكيد اللي مش تحطه هو تقريبا كيما الليكيد اللي تقعد تحط فيه في الرادياتور نتاعك في الكهرباء، هذاك باش تبردو tu as une énergie معناتها tu divises ta consommation d'énergie par plus que 50%. Donc هذاك يخليك تنجم تولي يكون عندك des centres de données dans des situations dans des endroits qui sont beaucoup plus chauds que ce que tu as normalement. سؤالي يحل سؤال وإجابة تعطيني السؤال الآخر، لكن خليني نحاول ما نسرحش لبعيد. أنت قلت فما الفوتوفولتايك. نحن في دي جي كلوب عملنا بلوزيوز إبيزود حكينا فيها على الطاقات المتجددة. تحية نوتامون مدام أسماء من وطني جروب اللي الإبيزود تاعها كسر الدنيا، ما نعرفوش علاش مي اون بو كومبروندر خاطر لو سوجي دو فوتوفولتايك سا انتريس طلع لي تونيزيان برشا. وقالت لي لا تكنولوجي نتاع الفوتوفولتايك قدمت بالكدا، خاطر قبل الفوتوفولتايك تبعدوا شويه على التمبيراتور تاع 25 دوغري سلسيوس تتيح لا بيرفورمانس نتاعو. توا تحسنت دوكو على قد ما تبعد على 25 دوغري سلسيوس البيرفورمانس تتيح مش برشا، مي يا اون سيغتان ليميت كوميم. لكن كوميم 50 دوغري على قداش من شهر في العام معناها غيالمون سي شتي اللي باش يكون فيه لو ماكسيموم نتاع لا كاباسيتي دو كرياسيون دو الكتريسيتي بالفوتوفولتايك.
انت حكيت في البريزونطاسيون تاعك اللي ce qui pourrait compenser c'est les batteries lithium. Absolument. على خاطر زاد السوم نتاعهم طاح بالكدا كيما سوم السيليسيوم السيليكون بلوتو السيليكون اللي هو يكومبوز لو فوتوفولتايك. صحيح. مي لا بيرت ولا تطيحة السوم نتاع الفوتوفولتايك يلزمك معناها تحط برشا بطاريات باش تعمل ستوكاج تاع الشتاء باش تنجم تستعملوا للصيف كان مانيش غلط. دوكو اللي ربحته في الفوتوفولتايك مش باش تخسر في البطاريه ليثيوم. هو شوف كما قلت انت كما ذكرت السوم نتاع لي باتري طاح برشا معناتها بلوس كو 20% ولا تكنولوجي اون تران ساميليوري. برك باش نرجعوا على لي بانو سولير في الفوتوفولتايك معناتها كي تجي تشوف التكنولوجيا قداش تطورت في تقول 10 سنين اللي فاتوا. باش نعطي مثال سهل ياسر. ستيغ Société tunisienne d'électricité de gaz, أكبر centrale عندها اليوم en production هي في توزر 1 توزر 2. Ben, les panneaux qui sont installés, c'est des panneaux de 320-350 watts. في الوقت هذاك. اوكي اليوم الستاندار تعدينا من 320-350 وات البانو ولا ينتج 650-670. فهمت كيفاه؟ معناتها احنا ديجا في ظرف قول 5-6 سنين البرودكتيفيتي نتاع ان بانو سولير elle a quasiment doublé. Tawa, on est en train de parler de technologie de panneaux solaires avec des panneaux qui sont capables de produire 700 watts d'électricité. هذيك numéro 1. وزاد تبدلوا ولاو قبل لي بانو فاس واحده تغزر للشمس تو لو بيفاسيال خاطر يقول لك انت كي يبدا هو بانو محطوط وراه مثلا تراب ولا حتى انت كي تبدا في توزر بحر الريفليكسيون تاع الشمس الريفليكسيون تزيدك 20% من البرودكسيون ديليكتريسيتي. وهذا وليد بكله جرى في ظرف 5-6 سنين. معناتها احنا ما نعرفوش من الشجره ال5 سنين الجايين يمكن معناتها en termes d'efficacité on s'améliore mais en termes de productivité par panneau طلعت ياسر. معناتها هو لو سيكتور بكله نتاع لا برودكسيون ديليكتريسيتي بار لي بانو سولير اتطور على الاخر principalement grâce à la Chine. اما الحاجه المهمه في لي بانو سولير معناتها توا برشا عباد تحكي مثلا على لي فواتور الكتريك. الاشكاليه في لي فواتور الكتريك سي كو برشا من لي كومبوزونت من لي فواتور الكتريك معناتها يا ان اسبي ان بو جيوبوليتيك منونش تدبر الرير ايرث ومعناتها لي ماتيريو اللي حاجك بهم. alors que pour les panneaux solaires c'est principalement du silicone. silicone هو معناتها تراب. c'est la deuxième معناتها في les éléments في الكرة الأرضية بعد الأكسجين silicone c'est l'élément le plus présent. معناتها ما فيش شي حاجة صعيبة باش تجيبها. et la technologie est là. هذاك علاش انا نقول السولير فوتوفولتايك معناتها هو توا معناتها احسن حاجه نجموا نعملوها. عندك الحق كي تقول التمبيراتور ايديال نتاع لي بانو سولير 25%، اما كي تجي تشوف التوندونس شوف الترند 25 دوغري سامحني 25 دوغري صحيح 25 دوغري معناتها كي تجي تشوف التوندونس هذيك زاده قاعده تتحسن. معناتها تو ليكو سيستيم اللي داير بالتكنولوجي نتاع كيفاش نردوا الضوء اللي جاينا من عند ربي من الشمس معناتها الكتريسيتي نجموا نستعملوها هذاك الكل قاعد يتطور. لكن الباتري ما جاوبنيش على حكايه الباتري شو نستعملوا اكثر باتري. الباتري هو انت كي تجي تخمم فيها tu peux avoir le batterie de backup. الباتري توا بركه بدينا نحكيو على دي utility scale batteries. بداتها تسلا ايلون ماسك بدا بلي باتري معناتها يوتيليتي سكيل وتوا برشا عباد قاعدين معناتها برشا دول قاعده تستعمل في لي سوليسيون باتري كوم باك اب بور لوتيليتي سكيل. كي سوم قاعد يهبط معناتها كي encore une fois معناتها quand on parle de tendance اذا نشوفوا انه tendance elle va dans un sens انه معناتها الباتري مش تولي beaucoup plus facile à utiliser à déterminer. والباتري راهو مش يبدا حاجك بها في الليل. انت كي باش تعمل معناتها سولير في الصباح معناتها حاجك بالضوء في الليل معناتها tu vas avoir toute une solution qui est une combinaison de panneaux solaires ou de batteries qui va faire de sorte à ce que tu aies ton électricité 24 heures sur 24. Forcément اللي قاعدين يتفرجوا فينا ومنهم انا علاش توزر بالذات بعيد على حتى لا كونيكتيفيتي انترناسيونال كو سوا الكابون ولا بنزرت ممكن اقرب لليبيا ممكن اقرب للجزائر on pourrait comprendre. لكن علاش توزر لكن قبل ما تجاوبني على السؤال هذايا
لازمني نسال السؤال نتاع لي ستاندار تير 1 تير 2 تير 3 تير 3 يظهر لي احسن ستاندار ولا احسن كاتيجوري سي تير 3 en termes des data centers. Tier 3, parmi les critères, les deux sources indépendantes d'électricité. باش واحدة تهز على الأخرى. إذا تقول لي معناها باش تعمل داتا سنتر 100% énergie renouvelable. لكن ماكش هارب على ستيج اللي لازم تحط معاها une liaison كان مانيش غلط. صحيح. Pour être dans le tier 3. Absolument. Ouais. Or, à ma connaissance, ممكن وقت قاعدين نسجلوا وانا ممكن ما عنديش المعلومة لكن ما يظهر لي اللي la steg elle est 100% green. Pas du tout. Green energy. En fait, Steg ou le réseau في الجمهورية التونسية, on n'est que environ à 4% renewable energy اللي هي متيسر. بون الهدف نتاع الجمهورية التونسية في البلان سولير نتاعها انه نوصلوا ل 35% en 2030 يظل هذاك هو الرقم. اما احنا مش تقولي علاش توزر على خاطر on veut démontrer que tant que tu as une connexion de fibre optique تنجم تعمل centre de données نتاعك في اي بلاصة tant que tu peux garantir l'accès à l'énergie. باهي تو في حكاية في توزر بالتحديد لازمك تعرف انه الجمهورية التونسية elle est très très bien desservie en câble de fibre optique. لا هكاك عندنا تقريبا عندي بيت معناتها جمهورية تونسية الجماعة اللي يتفرجوا فينا ماناش قاعدين نفدلكوا راهو سافي او مينيموم دوبوي 15 كان مانيش غلط. ترجعوا على الهيستوريك نتاع تي اش دي كتبنا عليها il y a un excédent de fibre optique في تونس جوست كان ناقص تو بدات تتحرك الامور انه الفيبر اوبتيك يخلط للديار لكن لي غراند لينيا ما بين على الطرقات في لي زوتوروت رانا عندنا اكسيدون دو فيبر اوبتيك في تونس. وتونس ان فات كي تجي تشوف هو معناتها واحد من الدول كي لا ميو كونيكتي معناتها كل ولايه في تونس الا اون كونيكسيون على فيبر اوبتيك وهو اهم حاجه كي يبدا عندك الكاناليزاسيون ومن بعد تنجم تعمل له ابجريد الكابل نتاعك معناتها انت اعطيني عندك الكياس عندك لو تيوب اللي تعدي وانا معناتها نعمل له ابجريد كيما نحب. دونك هذيك حاجه مهمه ياسر. توزر فيها دو ليني de câbles de fibre optique اللي جايين من زوز بلايص ديفيرونت واحده طالعه الكابون وواحده طالعه البنزرت معناتها ديجا ils ne se creusent pas. Donc là on a un peu la redondance en télécommunication. Le problème avec il est résolu. Deuxièmement, en termes d'électricité, absolument, كلامك صحيح, il faut une garantie d'électricité. Est-ce que vous restez toujours tier 3 حتى لو كان تاخذوا من عند ستيغ ومن عندكم انتوما معناها من البروبر؟ هو تير 3 في تير 3 ما يقولكش لازم تكون رينوفلابل. احنا نحبوا نكونوا رينوفلابل. فهمت كيف؟ المهم لو يكون عندك الانرجي سولير نتاعك انت بلوس لا ستيغ vous devenez tier 3 ولا سي تير 2 بلس لا سي تير 3. tu peux être tier 3 avec la steg exactement. D'accord. فهمتني؟ اما احنا معناتها نحبوا ننتجوا الطاقه نتاعنا لينا احنا sous le régime de l'autoproduction في الجمهورية التونسية. Donc c'est un des régimes offerts par le ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie. Donc on est sous ce régime-là. On va travailler sous ce régime-là. Et avoir un centre de données à Tozeur, علاش مهم خاطر بالنسبة لينا معناتها في الاركتيكتور الجديده نتاع الاندستري دو ليا انت pour faire l'entraînement de tes agents ولا pour faire le LLM نتاعك ولا باش عندك لي موديل نتاعك pour les entraîner مش مهم كان تبدا انت في توزر ولا في بنزرت ولا في صفاقس. معناتها اكزاكتومون باغاي كي انت تبدا مثلا عندك الصور نتاعك في الفيسبوك ولا في الانستغرام كان نسالك وينهم الصور نتاعك يسون سور كال سيرفور باش غير ما تعرفش انت. المهم يكون عندك لاكسي. دونك en fait le facteur le plus important c'est avoir ces autoroutes pour les données باش ينجموا يوصلوا للutilisateur مش où est-ce qu'ils sont positionnés. ودونك هذاك عليه معناتها توزر سي ان شوا لينا احنا على خاطر on veut démontrer que معناتها tu peux avoir un centre de données معناتها اللي بعيد على لي زون urbaines معناتها وين الارض تبدا رخيصه. on est sur des terrains qui sont des terrains non agricoles معناتها ما تنجمش تعمل فيهم فلاحه. alors que مش تقول لي انا باش نحب ناخذ تيران في وسط تونس ولا في البانليو تنجم تعمل فيه دار تنجم تسكن فيه عباد. وهذايا معناتها يحل un nouvel horizon pour toute l'industrie de معناتها de digital de l'infrastructure digitale. D'accord.
قبل ما نخليك تمشي خاطر vous êtes très occupé نحن نذكر ان احنا مازلنا في l'événement Africa Data Centers and Cloud Days donc vous êtes un petit peu occupé surtout qu'il y a des investisseurs في الصالة وين وصلتوا في البروجي نتاعكم vous pensez vers quelle période on verra ce data center enfin في توزر والله وليد شوف احنا توا l'objectif نتاعنا انه نعملوا un mini échantillon data center d'environ 1 mégawatt في توزر السنة معناتها ça avec en 2025 en 2025 absolument احنا المشروع نتاعنا il a été classé comme projet d'intérêt national par le ministère de l'économie et de la planification في تونس depuis 2023. On est suivi par la Tunisian Investment Authority. On est en pourparlers avec le ministère tunisien des technologies et de la télécommunication. باش يسهلوا لنا شويه في les entrées sorties نتاع الماتيريال نتاعنا. عندنا ديجا رخصه من وزاره الطاقه. On est en train de parler ou de faire une convention مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باش نجموا يعطيونا les terrains parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace. حكينا مع بالطبيعة مع ولاية توزر ومشكورين معناتها السيد الوالي ومعناتها les autorités régionales بكل معناتها on est dans un stade très très avancé. On est déjà en train de parler avec des futurs off-takers ta capacité de calcul en Europe qui vont être principalement nos clients. On est en train de parler avec les bailleurs de fonds اللي قاعدين يتبعوا فينا عندهم أكثر من عام ou d'autres banques commerciales في تونس التمويل المشروع هذايا. المشروع هذايا كما قلت il y a deux composantes. Il y a une composante de production d'électricité, une composante de consommation d'électricité du data center. Au Fezouz, on est en train de voir un intérêt très très important, principalement de la part de partenaires européens qui pourraient voir Tunis un backup pour tout ce qu'ils ont pour leur infrastructure digitale à eux. الله حليتك يا بابني مش نجدوا معاك مي لا ار جي بي دي والقوانين التونسيه لازم تكون تابعه لار جي بي دي. اي صحيح موضوع كبير وهذا موضوع مهم ياسر خاطر كي تقول سونتر دو دوني عباد تقول لك اي من المعطيات الشخصيه نتاع العباد في اوروبا باش يبداو في تونس. انت كي تجي شوف ان تيرم دو كاباسيتي دو كالكول ان تيرم دو انت كيش تستعمل فيه السونتر دو دوني نتاعك tu as tout un spectre. تنجم واحد ياما يكون عندك المعطيات الشخصيه نتاعك ولا انا معناتها سي دي كاباسيتي كالكول على خاطر نحب نعمل ايماج ايا نتاع هارون الرشيد ولا اللي هو ولا دونك با فورسيمون معطيات شخصيه ما فيهاش معطيات شخصيه. دونك ان فيت on va bouger très rapidement dans un système. ولكن توا مثلا هو في فرنسا مازالوا يحكيوا على لا شارت ايتيك دو ليا دونك تونس لازمهاش تبعد ياسر على القوانين والا توندونس اوروبيان. Mais c'est pas grave. اما تونس كبلاد on aura notre rôle à jouer dans cet écosystème هذاك. C'est quoi notre rôle à jouer? C'est la proximité de l'Europe. C'est notre habilité à produire de l'énergie verte pour ces centres de données et c'est notre habilité à faire vendre nos capacités de calcul sur un segment, sur toute la chaîne de l'IA. اللي ما فيهاش معطيات شخصية. سي امير انا قلت ديجا ناوي باش نكمل الانترفيو اما فينالمون والله حيرت لي سي امير بالقاسم باش تكون ان شاء الله اخر كيستيون. قلت انت تونس موقعها استراتيجي صحيح وتعبنا نحن من اللونجاج هذا سامحوني جو سوي ان تي بو غاباجوا معروف عليه جو توجور غاباجوا لكن هاي مروك بحذانا هاكا عندها كل شيء تبارك الله هاي خطوه على الاوروب. علاش تونس بالذات هي باش تكون معناها موقع استراتيجي وطياره علاش هو المارشي إلي غران إلي أسي غران العباد الكل باش تخدم فيه. اما باش نعمل كومباريزون في الهيدروجين الاخضر الهيدروجين فيغ وقت اللي عباد قالت شبيها هيك المغرب أقرب من l'Europe في l'hydrogène vert باش يبيعوه que la Tunisie. Mais en réalité, les plus grands consommateurs, le centre industriel de l'Europe, c'est pas le Portugal et l'Espagne. C'est le bassin bavarois, c'est la Suisse, c'est le nord de l'Italie, c'est l'Allemagne. Donc تونس أقرب من السنتر هذاك que المغرب. وهذه حاجة مهمة ياسر. Exactement pareil pour tout ce qui est l'industrie IA. معناتها تونس أقرب من les consommateurs que le Maroc. Ok, donc هذاك علاش bon متأكد المغرب عندهم leur capacité ils doivent معناتها déjà قاعدين يخدموا فيها. اما احنا on a notre carte à jouer, notre proximité elle est là, nos clients ils sont là. déjà قاعدين نخدموا على كابل الماد اللي مشي كونيكتي تونس مع ايطاليا في الالكتريسيتي. معناتها la connexion احنا اصعب شيء عندنا il est déjà fait هو la connexion fibre optique. الضوء عنا
بالشمس الحمد لله ربي la proximité عنا وعنا la connexion معناتها l'autoroute le transporteur de ces données le transporteur de cette capacité de calcul il est déjà là donc انت ما عندك كان ما تعمل tu installes les centres de calcul et tu vends le projet donc c'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc نعرف غاباجوا انا je suis aussi optimiste. هكاك معروف عليه في دي جي كلوب جوني دي اوبتيميست وانا نبدا من اللوط نعطي في الاتاك mais en même temps je pose les questions et tout le monde bien sûr معناها vont se poser et c'est des questions légitimes. Absolument, on peut pas tout savoir. En tout cas merci beaucoup Siani Belgassem co-founder and CEO de SolCrypt. يظهر نجموا يفركسوا عليك في لينكدين. Absolument تلقوني في لينكدين ومرحبا اللي حاب ينضم معنا في البروجي مرحبا بيه. في البروجي مش pour recrutement. Voilà, recrutement فما كل شيء عندنا كل شيء. Mais en tout cas vous pouvez le trouver, vous pouvez chercher SolCrypt à la LinkedIn, à la Google et vous allez trouver toutes les informations. Merci beaucoup. Merci Walid. Digi Club. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. Digi Club. كما قلت لكم رجعنا في دي جي كلوب 2025 ça sera de plus en plus avec des événements برا الاستوديو. نحن اليوم دونك موجودين في حمامات في الافريكا داتا سنترز اند كلاود دايز ومعانا سي الياس زحاف كي لي كو-فاوندر اند جنرال مانجر دو شبكات اند انجي فايبر سي سا. باش تحكي لنا شنو هما هذه السوسيتي. حرقت لك فيلم خاطر ان فيت كان نحن جبناه سي سورتو باسكو لي اركيتكت. يقول قايل اش دخل ان اركيتكت في الدومين تاع الكلاود كومبيوتينغ والداتا سنتر. بان ان فيت فما اون ريلاسيون باش تحكينا عليها الريلاسيون سورتو اللي فما ان غراند تشالنج اللي هو الانرجي كيفاش تبني الساله نتاعك دو تيل سورت باش تنقص من المصروف نتاع الانرجي. هذا كله باش تحكينا عليه لكن قبل هذا كله خلينا نعملوا اون بتيت بريزونطاسيون ديجا سيلياس شنو كيف شنو الباك جراوند نتاعك شنو قريت خاطر من الدومين دو الاركيتكتور مشيت الدومين دو لا تكنولوجي والداتا peut-être فما شكون يقول لك comment on peut y arriver et puis زاد باش تعمل une petite présentation تاع les deux entreprises نتاعك. Comment on est arrivé خلينا نبداو les entreprises ça. L'entreprise Shabaket, elle a été constituée une dizaine d'années principalement pour réaliser des infrastructures. Parce qu'au bout d'une quinzaine d'années d'expérience, j'ai vu qu'il y avait un besoin de délivrer une expérience spécifique dans la réalisation des infrastructures dédiées aux télécoms. Et on a fait Shabaket. Shabaket, c'est les réseaux. D'accord ? Mais à travers cette société, on faisait quelque chose de spécifique. On réalisait des data centers, on réalisait des infrastructures de génie civil dédiées aux opérateurs télécoms, aux prestataires de services télécoms. Pourquoi ? Parce qu'on savait faire du génie civil, parce qu'au bout d'une quinzaine d'années d'expérience, on a compris ce dont avaient besoin les gens du telco. Donc en fait, le domaine نتاعك من l'architecture ou l'urbanisme هكاك كلمة كتتقال le domaine نتاع les télécommunications ou le data et ce domaine hyper technologique et hyper stratégique c'est pas قراية بحد ذاتها ولا un diplôme c'est plus de l'expérience. Exactement, c'est beaucoup plus de l'expérience mais le but c'est que ça devienne quelque chose d'une spécialité, c'est qu'on arrive à inculquer à une jeune génération tous ces savoirs pour que ça ne s'apprenne plus sur le tard. Est-ce que فما في تونس l'équivalent نتاع الشركة نتاعك وإلا des profils كيما les profils نتاعك خاطر de ma connaissance il me semble اللي أول مرة نتيح على بروفيل باغي في تونس. En effet, nous connaissons, nous sommes deux personnes. Notre bonhomme de chemin, il était en parallèle. Madame Fatma Khlif, qui est également sur cet événement, qui a été chez l'opérateur, mon client chez l'opérateur, et qui m'a introduit sur ce domaine. Et on a développé, elle en tant que maître d'ouvrage, moi en tant que prestataire externe, des solutions architecturales à des besoins techniques.
est-ce que في l'Afrique du moins في النور Afrique est-ce que la spécialité نتاعك رانا ما سرحناش ياسر باش نرجعوا للتكنيك راهو مازال التكنيك اما ce point là il est très intéressant خاطر نحب نفهم est-ce que cette spécialité voilà cette convergence entre deux domaines voire même trois domaines est-ce que déjà من وقتاش بدات تظهر ça de 1 de 2 ماهيش موجوده برشا في تونس حسب ما فهمت من كلامك كاريمون n'en a que deux انت ودان فاطمه et on espère qu'on va diffuser une interview وفي l'Afrique du Nord فما honnêtement ما عنديش فكره ما عنديش حق فكره mais ça court pas les rues quoi ça court pas les rues mais en consultant مثلا le tableau des gens accrédités chez Uptime Institute très peu d'architectes. Et les domaines architecture et très peu d'architectes les hommes accrédités pour faire le design de data center. La majorité c'est des ingénieurs énergéticiens. La majorité. Accessoirement, c'est des gens qui sont dans la climatisation, dans la gestion. Mais à la base, principalement, c'est des ingénieurs électriques. Mais est-ce que c'est difficile de faire ce changement de carrière, cet upgrade? C'est pas un changement de carrière. C'est pas un changement de carrière. C'est un upgrade. Non. Ah, c'est quoi? Un architecte, il a vocation à ne pas être pointu dans les domaines d'ingénierie, mais il a vocation à comprendre tous les types d'ingénierie. Parce qu'il doit les coordonner, il doit les comprendre. Et forcément, il a une transversalité de la compréhension de la chose. Revenons au début. Au début, il y avait des gens du telco qui avaient des armoires informatiques autour desquelles ils ont créé des espaces. معناها جابوا حطوا كيف ما نقولوا ميساج خلينا نمشيو كيف ما حكايه الديار حطوا الدار بعديك جابوا لها الضوء بعديك جابوا لها الحلاق بعديك جابوا لها الغاز وبعديك دوروها بالكياسات وحطوهم بعضهم ce qu'on appelle d'ailleurs urbanisme dans le domaine des data centers. L'urbanisme de la salle, on appelle ça. Nous, on est arrivé, on a vu, on nous a appelés pour construire des bâtiments. On a vu que bon, oui, c'était très bien fait, sauf que c'était pas efficient. جيت على حكاية الافيسيونس. خلينا نحكيو على موضوع تونس اللي هو ما يبعدش ياسر على الافريك الافريك سبساهاريان موضوع نوتامون الانرجي اكبر مصيبه ديما نقولوا فيها ونعاودوا فيها بالنسبه لداتا سنتر هي سيت كونسوماسيون انرجيتيك خاطر لازمك تبرد لي سيرفور سي فري كو لا تكنولوجيا افونسي فما ليكيد يشبه الماء تغطس فيه السيرفور باش يعمل كولينغ سا نوبيش يا توجور عملتها كبراسك ما ماكش موافق il y aura toujours de la déperdition d'énergie sous forme de chaleur تونس طقسها سخون مايكروسوفت وغيره قاعد يعمل لك اميرسيون كاريمون في الماء اللوطه باش يعمل الكولينغ وينقص من الاستهلاك الطاقي تونس نحن كاس كيل فو فير باش نجموا نطيحوا من الكونسوماسيون دينيرجي نوتامون على السخانه هذايا ونعملوا الكولينغ افيكاسمون نبردوا افيكاسمون سي اون كيسيون تاع تكنولوجي دو سيرفور تاع تبريد ولا نتاع باتيمون كيفاش نبنوه تو سامبلومون وين المشكله سي لي دو ان ميم طون كيفاش نجاوبك على لي سيرفور والتكنولوجي des serveurs et les technologies même logicielles parce que bon nous sommes en contact nous savons que il y a des gens qui ont développé même des technologies logicielles pour faire tomber la consommation des serveurs et tout ça c'est un domaine qui ne me concerne pas par contre la boîte moi je sais la gérer وتقول لابوات هي الباتيمه فين باش نحط السيرفر فين باش نحط لي راك comment la gérer comment gérer les flux d'air à l'intérieur de ce bâtiment mais سالش انا نحكي للجموع كيفاش انا من القدم اللي يعرفوا الداتا سنتر كيفاش كان قبل او موان 10 سنين التالي دو موان في تونس ما جي با يو اكسي ا دي داتا سنتر البرا ودانيامون دي داتا سنتر جدد في تونس مي قبل او موان دو ميموار في 10 سنين التالي لو كلاسيك ولا لو ستاندار سيتي عندك دي راك نتاع سريفر هكا في دي زارموار صف طويل ارموار وراه صف اخر طويل كله باللكحل وكله يتحط فيه السيرفر كلهم في نفس الجهه وعندك دونك
لو سيرفور لا بارتي الاماميه نتاعو اللي هي تجبد الهواء البارد والبارتي برانيه التيلانيه فيها المراوح اللي تخرج لك الهواء السخون. سي سكيفي اللي في الداتا سنتر عندنا ان كولوار يخرج الهواء البارد من اللوطه مش من الفوق باش هكاكا وقت يطلع الهواء تبدا تمشي كاريمون وفما نقب في الواحد معناها سي ان انجينيوري دو تال سورت الهواء البارد يطلع من اللوطه لي سيرفور من اللوطه للفوق يشربوا الهواء البارد هذاك ويخرجوا لك الهواء السخون من تالي الى من الفوق. فما حاجات باش نسميهم حاجات ما نعرفش شنو كيفاش نسميهم اللي باش يمصوا الهواء السخون ويخرجوه من جهه الكولوار السخون. من جهه الكولوار السخون على اخر تكنولوجي نتذكرها قلت لك راني قديم دونك باش تعمل لي ميزاجور. فما شكون اللي يتذكر يقول لك بون باش نخدم انا المراوح تاع التبريد واللي الواحدين للكولوارات الباردين اما ساعات كي تبرد التمبيراتور في الليل ولا في الشتاء كاريمون يجبدوا الهواء نتاع البرا ويعدوه مش ديما كليماتيزاسيون تخدم. هذاك اللي انا خلطت له. وين وصلنا توا في التكنولوجي الجديده باش نجم تركح ولا تنقص من الكونسوماسيون؟ اول حاجه اللي تحكي عليه نتاع 10 سنين و15 سنه التالي لا كونسوماسيون دان راك دان سيرفور elle a augmenté sensiblement. Il produit beaucoup plus de chaleur. معناها اليوم حتى لي انستالاسيون هذوما اللي مازالوا موجودين راهو داكوردو ils sont obligés de rajouter des équipements de climatisation. D'accord. ما نحبش نسمي بلايص مي بون خاطر كوميرسيالمون سي با مي نمشيو دونك دي انستالاسيون اكزيستانت اللي عندهم 10 و20 و15 سنه اش باش تلقى سو كون اي اون تران دو جيري سي دي بوش دو شالور ا لانتيريور دي لوكو. علاش؟ على خاطر لي زيكيبمون ثما دي زيكيبمون قدم ما يسخنوش برشا ثما دي زيكيبمون جدد اللي هما قاعدين يسخنوا برشا. ولينا عاد شويه ثما شويه بريكولاج مش كان في تونس راهو حتى في العالم تمشي تشد غرونز اوبيراتور باش تلقاه الشيء هذا. Et on est en train de gérer. Par contre, sur les nouvelles installations, on est en train de prendre en considération ça. قبل كيف ما قلنا كانت لا برودكسيون اللي سنتراليزي تو ولات لا تكنولوجي سكون ابل لو انرو. شنو معناها الانرو؟ عندنا ماكينه نتاع كليماتيزاسيون كيفاش ار ا دبليو معناها في الصف. داكور. نجي نحط زوز ثلاثه راكات وبعديك ما بيناتهم راك صغير يبدا عرضه نتاع ما بين 30 و40 سم اللي هو ينفخ في الهواء البارد. On est en train d'enchaîner. علاش؟ على خاطر كاريمون ما عادش بالصف والكولوار في الصف في وسط الكولوار في وسط الصف اللي في الكولوار باش نلقاو ما بين كل ثلاثه راكات راك ولا ارموار ما بين سي ان راك سي ان ميني راك. علاش؟ على خاطر ولينا نقربوا لا برودكسيون دو لير فري au plus près des serveurs. مش هذا ça augmente la consommation تاع l'électricité خاطر بزيد هواء بارد. C'est normal que ça augmente على خاطر انا je suis en train de prendre beaucoup plus de chaleur. واليوم اذا نقعد بالسيستم القديم بالعكس سي لا و جو في كونسومي بوكو بلوس دو الكتريسيتي. علاش؟ خاطر بالطريقه هذيا باش نقرب الهواء البارد للبلاصه اللي تخرج لي الهواء السخون. جو في l'absorber à ce moment. Je vais le capturer et l'envoyer à l'extérieur. D'accord. Donc forcément les maquinettes ils vont s'adapter à leur environnement. Alors que وقت اللي انا كنت في السيستم القديم ننفخ dans un plénum ينفخ على الصاله الكل سانز معناها من غير ديفيرونسياسيون. توا البلاصه اللي قاعده تخرج لي اكثر سخانه عندها الماكينه اللي بحذاها هي باش الفا كاربوري اللي الفا فير موان الفا كاربوري موان. دونك on est dans le right sizing. On est dans معناها باش نعطيو قد اللي حاجتنا به. فهمت عليك. دونك ولات اون راسيوناليزاسيون خلينا نقولوا دو سيت كونسوماسيون سولون القدم تاع التكنولوجي المستعمله. selon la production تاع خاطر انا شو اسمه يجمو يكون عندي راك ثم دي راك يخدموا ثم دي راك كي سون سوليسيتي دي راك كي سون با سوليسيتي. Prenons le cas اليوم on est dans le cloud. Le cloud شنو معناها انا باش نجي نحط des infrastructures qui vont être mutualisées pour les gens. Les serveurs ils sont virtualisés. Donc c'est la capacité de vente et de commercialisation qui va faire que ce serveur va fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. Là où le serveur va fonctionner, je vais produire du froid.
là où le serveur ne va pas fonctionner, où les équipes commerciales ne sont pas arrivées à commercialiser, il ne va pas fonctionner autant. D'accord. Encore de mémoire, نتذكر يقولوا parmi les choses de standardisation تاع data center لازم يتحط في بلاصة ولا تبنى في بلاصة اللي فيها أقل ريسك نتاع سيزم وأقل ريسك نتاع inondation معناها de catastrophe naturelle. Est-ce que هذا مازال موجود وإلا تو les nouvelles techniques de bâtiment تخلي أنه tu peux faire partout construire partout un data center? Dans l'absolu, tu peux construire partout. Bah, dis que c'est une gestion de risque. اليوم أنا وقت نقول data center, ce que je dis souvent à des clients, اليوم un data center c'est le coffre-fort de données. اليوم أنت وقت اللي يكون عندك coffre-fort باش تحطه في بلاصة فيها ريسك ما تنجمش. Donc tu vas choisir l'endroit le moins risqué par rapport aux inondations, par rapport au séisme, par rapport à tout risque naturel, par rapport au risque d'émeutes. معناها اليوم وقت اللي تجي عندك un environnement, prenons le cas, اليوم نلقى عندي أنا l'environnement تاعي كله معناها نقولوا بني عشوائي. لو كان تشعل فيها حريقة il y a un risque de propagation très grand. نقوم نمشي نحطو غاديكا؟ لا. Quand je vais implémenter mon data center, باش نشوف أنا هي أحسن أما هي البلاصة qui est la mieux desservie par les pompiers. خاطر s'il y a un risque, j'ai un déploiement très rapide. Donc la gestion de risque, elle est élémentaire, vu la criticité de ce que je suis en train de stocker. اليوم les données أغلى من الفلوس. أنت يضيع لك البي سي ولا يضيع لك التليفون نتاعك. وشوف لي زانونس في الفيسبوك ايش يقول لك رجع لي حاجتي باللي دوني نتاعي ومبروك عليك التليفون صحيح ولا دونك on est ولازم نذكروا اللي OVH il y a pas très longtemps OVH le grand OVH ما أدرك من OVH ما نعرفوش علاش كيفاش تحرقت دو باتيمون على ثلاثة ومنهم دي سيت معناها ضاعوا بخاطر ضاعت لا داتا برينسيبال والباك اب وتحية التونيسكوب سي خالد عويج اللي qui est un confrère c'est un architecte c'est un confrère aussi fait les médias mais نعرفش كما تعرفوش ولا mais Tuniscope à cause de l'incident اللي صار في OVH a perdu نعرفش قداش من عام d'archives على خاطر OVH تحرق لها الباتيمون اللي فيه البرينسيبال وتحرق الباتيمون اللي فيه الباك اب. Donc il y a des sites اللي خسروا برشا. باش احنا نشوفوا dernièrement معناها sur les 4-5 dernières années les compagnies aériennes ont perdu réellement des centaines de millions de dollars sur des pannes très bêtes d'intervention très bêtes sur des data centers. علاش على خاطر هذيك l'intervention système terme d'information يقف système d'information يقف ça fait des centaines et des centaines de vols annulés avec toute la compensation le manque à gagner et tout ça. هذا كل ساعة تلقى في واحد طيح ديجونكتور بدل ديجونكتور غلط. Il est intervenu sur un data center sans être autorisé à intervenir. نعرف اللي قاعدين يسمعوا فينا اكيد باش يقول لك علاش نتعب في روحي على باش نعمل داتا سنتر في تونس ماني نمشي تو سامبلومون لوروب AWS وانا مرتاح كواكو عطيتكم ليكزامبل تاع OVH pour montrer اللي personne n'est à l'abri لكن فما زاده وحكينا عليه نحن في دي جي كلوب نوتامون وقت جبنا سي نهاد بن مبارك اللي فما تو لا توندونس ما بينات الكلاود والبريميس انك تنستالي داتا سنتر نتاعك ولا الدوني نتاعك تحط اون بارتي تبرجيها في الكلاود اي اون اوتر بارتي تحطها عندك انت تو كري ان ميني داتا سنتر عندك. دونك هنا المؤسسات سورتو الكبرى باش تعمل لك ميني داتا سنتر عندها هي. دونك علاش اللي نحكيو فيه مع سيلياس il est hautement important على خاطر ça n'est pas نتاع uniquement باش تحل داتا سنتر كوم بيزنس نتاع كلاود للداتا سنتر حتى pour les grandes entreprises اللي حاب يعملوا اون بريميس leur mini data center. D'ailleurs la question est-ce que اللي حكينا فيه الكل il reste valable aussi pour les prémices pour les petits data centers chez les entreprises? Théoriquement oui, même si ce souci n'est pas respecté par tout le monde. C'est-à-dire ما فهمتش.
Théoriquement, ça obéit à tout ça. Ils sont sensibilisés, ceux qui ont eu un désastre. اللي صارت له كارثة يتربى. أما اللي مازال من اللي تحت ستر الله كما نقولوا مازال il est dans les risques. Il est dans les risques. تدخل الداتا سنتر نتاعو تلقى عنده une cascade de multiprises ومرنشين عليهم راك إلكتريك. تلقى كليماتيزور راكب على بريز جابدينها من الاليمونتاسيون تاع الضوء l'éclairage. تلقى معناها برشا مشاكل كلهم كيف ما قلت لك تحت ستر ربي. Mais le problème avec les data centers c'est quoi? C'est que le jour où il y a une catastrophe, c'est là où on se rend compte des risques. Avoir des prémices, c'est-à-dire avoir le data center et avoir une copie sur un data center, ça c'est une manière de diluer son risque. D'accord. Qui est intéressante. بعديك تقعد المشاكل نتاع شو اسمه tout le monde qui a eu des prémices et tout ça, ils ont vu que le jour où ils en ont besoin, ils ont eu des problèmes de synchronisation. يلقى عنده ساعة ولا ساعتين ضايعين. Ça on l'a vécu. تنجم تقول أقل risque, mais ساعة ولا ساعتين ضايعين sur certaines activités, c'est important. J'ai une question. نقولوا فما داتا سنتر بلوتو قديم تحل وسمع الانترفيو نتاعك نتاع خليني من توا جو ريدوي لي ريسك والا لو كاد دون انتربريز كبيره تخمم من اللي مشات معاك الفوفعه الكبيره اللي جاتك 10 سنين التالي كله في الكلاود سي لو فيتور كل شيء باهي في الكلاود وتوا بدا يشرقوا اللي il faut qu'une partie de leurs données تتحط en prémisse donc يلزم يحل ميني داتا سنتر. est-ce que فما امكانيه انت تجي وترد un endroit qui n'est pas du tout dans les standards ou trop dans les standards et est-ce que ça coûte beaucoup plus d'argent? Fais un petit changement. Est-ce que c'est faisable ou il faut raser Non, il faut pas être extrémiste. Il faut pas raser, il faut étudier la situation, voir l'ensemble des risques et proposer des solutions en adéquation. D'accord. Il y a des solutions même containerisé, on peut prendre une partie du parking interne de l'entreprise et on a du foncier, on a fait un data center containerisé. Ça, c'est possible. Ça peut être même une solution intermédiaire. Containerisé, c'est-à-dire dans un conteneur? Oui, tu peux trouver un 20 pieds, un 40 pieds où il y a tout. Tu le ramènes, tu l'installes, tu le poses. On a même des gens en Tunisie qui font ça, qui sont en train de certifier avec Uptime Institute entière leur conteneur et c'est de bonne guerre et heureusement qu'on a ça. C'est pas des solutions importées, c'est des solutions locales. D'accord. Une dernière question. نعرف طولت عليك سيلياس وتي لاهي في l'événement. نذكر l'événement هو l'Africa Data Centers and Cloud Days في حمامات, c'est la deuxième édition. Il y a beaucoup d'invités من l'étranger, فما حتى des investisseurs potentiels. Donc c'est un événement très important. نعرف اللي ces investisseurs là, ces bailleurs de fonds, de plus en plus ils donnent de l'importance à tout ce qui est green tech, tout ce qui est recyclage. Clairement, انت معناها خدمتك تدخل في انها تخلي ces data centers de plus en plus green tech, de plus en plus économe في l'énergie, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a aussi de nouvelles techniques في البâtiment اللي تولي تنجم فيها le recyclage نتاع des matières? مثلا انا ريت في تيك توك انه il y a une dernière technologie maybe ممكن انا غلط قول لي راك غلط, c'est que on prend des sphères يظهر en plastique recyclé اللي نحطوهم ما بين deux grillages de fer وتحطهم في السقف معناها وتصب عليهم السيمون et du coup ولي عندك la structure اذا تنجم تعملهم حتى pour les murs éventuellement. Du coup عندك une structure qui est beaucoup plus légère surtout le سقف, mais en même temps elle est beaucoup plus solide كمانيش غلط وزيد tu consommes moins de ciment, tu fais du recyclage du plastique واحسن من هذاك الكل c'est un isolant naturel. ولا انا غلط؟ Oui. Il y en a, ces techniques existent depuis longtemps. Il n'y a pas très loin d'ici, à Hammamet, il y a un hôtel qui a voulu rajouter un étage.
Il y a de cela une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et il a pu, grâce à ces techniques, au fait, il a remplacé le gravier par des billes d'argile expansées qui pesaient 8 fois moins que le. Et il a pu, sans changer de fondation, rajouter un étage. C'est une étude. علاش نقول لك معناها لازمنا نجيو نشوفوا qu'est-ce qu'il existe. Mais c'est une étude اللي هي توا ولات encouragée actée par les bailleurs de fonds ou they don't care. Or, les bailleurs de fonds, ils ont leurs soucis parce que ils vendent des valeurs quand ils ramassent l'argent. هنا ما فهمتش انا فسر لي هنا فسر لي. Les bailleurs de fonds ou les arrangeurs. Moi j'appelle ça des arrangeurs. Les arrangeurs, ils vont faire des fonds d'investissement, ils vont chez des gens qui ont de l'argent, ils vont leur vendre. Moi, je peux investir ton argent dans une technologie verte. Le gars qui a de l'argent, il a le côté philanthropique, d'accord? Donc, il va chercher, il te dit, oui, moi je mets un ticket de X, de Y, si l'argent que je vais mettre au-delà du profit financier, va avoir un impact sur un cercle vertueux. D'accord. D'accord. Ça, de un point. Le green tech, le green tech, c'est une nécessité dans le data center. C'est pas un choix. C'est pas un effet de mode. C'est une nécessité. Allez. La consommation électrique des data centers, elle est de 1% au niveau mondial. D'accord? On prévoit dans des scénarios, ça va monter entre 4 et 10% dans les 5-6 prochaines années. L'appel de courant va être multiplié par 10. On met en place une infrastructure de production d'énergie, c'est un cycle très lent. ملي تخمم فين باش تحطها باللي تلمد الفلوس نتاعها ملي تعملها باللي تحطها en service. C'est des cycles entre 15 et 20 ans. Comment y répondre? شنو معناها باش نجي انا نحط des data centers en place qui sont profitables, qui vont payer. Ça veut dire que je vais enlever de la capacité à des gens qui n'ont pas la capacité de payer. Et c'est là où on parle plus de durabilité plutôt que de green. اليوم وقت اللي باش نعملوا داتا سنتر ما لازمش يكون الامباكت نتاعو انه باش ينحي لا كاباسيتي الكتريك على العباد باش يجموا يكونتينيو ا فيفر يجموا يلقاو الضوء باش يخدموا الفريجيدير نتاعهم ما يقصش عليهم الضوء pour alimenter une infrastructure de data center. Donc ils sont obligés de diminuer leur consommation pour ne pas impacter les réseaux existants et pour attendre que des infrastructures qu'on va créer aujourd'hui soient disponibles dans 15 à 20 ans. Et c'est là l'intérêt d'avoir un architecte qui fait un projet qui va rester en termes de durabilité. Justement, notre apport en tant qu'architecte, c'est que nous regardons en transversal. Nous essayons de trouver des solutions qui vont du cadre bâti, des équipements électriques, des équipements de climatisation, de la qualité de l'aménagement proprement dit pour essayer de récupérer le moindre kilojoule d'électricité qui soit perdu. Est-ce que vraiment question est-ce que l'Afrique est beaucoup plus challengeante de ce côté-là que l'Europe ou que les autres continents? Forcément. On est en train de parler d'un continent où la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, où les 2/3 de ceux qui ont accès à l'électricité n'ont pas une électricité continue. Qu'on soit clair, l'Afrique vit au rendement des groupes électrogènes. Mais c'est pas en même temps, Zada, quelque chose de bien, c'est que c'est vierge et donc tabda avec haja zéro
dans les normes internationales. C'est pas. لا على خاطر معناها il faut pas معناها quand on est en train de parler de durabilité et de environnement, de impact environnemental, il faut pas oublier le social. D'accord. Il faut pas qu'on ait un impact social négatif sur les endroits où on va implanter nos data centers. Il faut pas se leurrer. Chaque investisseur, il est en train de parler de sécurité de son investissement. Si tu viens dans un endroit, tu implémentes un data center qui va empêcher les gens de vivre, de conserver leurs aliments, à la moindre déroute du secteur, ils vont attaquer cet ocre. Je comprends très bien. Silias, merci beaucoup. Vous êtes le co-founder et general manager de Shabaket NG Fiber. Et surtout, vous êtes un architecte spécialisé dans les data centers et les telcos. Merci beaucoup. DigiClub. أريد طور عالمك. BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. DigiClub. مازلنا في الكوفرتور سبيسيال نتاعنا للافريكا داتا سنترز اند كلاود دايز اللي في الحمامات لا دوزيام édition. Ou parmi les intervenants في l'événement هذا il y a madame Fatma Khalif qui est la CEO de Kendu qui est un cabinet de design et de consulting, n'est-ce pas? C'est ça madame Fatma? Tout à fait. أهلا وسهلا بك. En fait la présentation في l'événement هذا c'est une présentation toujours à propos du cloud, toujours du data center qui c'est le thème de l'événement. ولكن كان accès أكثر على la durabilité. شنو معناها exactement la durabilité par rapport au data center? Merci beaucoup donc pour l'interview. Je me présente donc Fatma Khalif. Je suis architecte de formation. Je suis certifiée ATD par Uptime Institute et certifiée Data Center Professional par EPI et Exin. Donc j'opère dans le domaine des data centers il y a à peu près 20 ans. Et donc, je dois mentionner je نذكر الاسامي نتاع les opérateurs qui خدمت avec beaucoup d'opérateurs خدمت برشا sur beaucoup de chantiers من الفيبر اوبتيك للكرياسيون نتاع les data centers donc تبارك الله elle a une sacrée carrière quand même في le domaine. Ouais. Donc je suis orientée technique de côté des data centers, de la fibre optique et tout. Mais pour cet événement, je voulais mettre le focus sur les data centers et la durabilité, car je pense qu'on doit sauter voilà, sur l'occasion et sur le contexte dans lequel se trouvent la Tunisie et l'Afrique. Et on doit miser sur le domaine des data centers et du cloud, car c'est un secteur à forte valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est une chance de miser sur ce secteur pour un développement durable et économique de la Tunisie et du continent. خلينا نبداو من البدايه نتاعنا نحن jusqu'à très peu en tout cas. خاطر قبل l'événement هذايا كانت عندي فكره على les data centers. Grâce à cet événement et entre autres les interviews اللي عملتهم ou les discussions avec les experts et surtout la discussion qu'on a eue en off. Jusqu'à pas longtemps, on pensait en tout cas, et les data centers, c'est quoi le business center? Donc, toujours l'hébergement sur le cloud, c'est l'hébergement des informations, de la data, etc. ولكن en discutant معك ou avec les autres experts, فما un autre aspect d'un business model, notamment relié à l'IA. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas forcément le fait de louer la capacité du data center pour héberger du cloud, la data, mais ça peut être l'hébergement ou la location des capacités des serveurs pour le calcul pour l'IA. Et donc, hasma famt منك انتي, c'est que maintenant, ces data centers à l'international, ils ont tellement de besoins
de capacité dans les data centers et des serveurs pour faire les calculs que une partie de ça ينجم يتصدر من عنا نحن. Et c'est pourquoi حسب ما فهمت من كلامك انه la durabilité c'est que ولكن en termes de capacité, d'énergie notamment, c'est ce qui font que le data center il devient durable et reste surtout compétitif باش يصدر روحه للبلدان هذوما. C'est ça ولا انا فهمتها بالغلط؟ Oui, c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est de déployer un grand nombre de data centers en Tunisie ou en Afrique. C'est d'abord pour être connecté et pour être connecté à l'Internet et à l'IA, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, surtout avec le développement démographique très important sur le continent. Donc, on a un grand besoin d'être connecté pour tous les secteurs. Tous les secteurs ont besoin de connexion. Mais surtout, je pense qu'on doit miser sur ce secteur pour l'export. L'export donc de capacité de calcul, comme vous venez de dire, car c'est un secteur à forte valeur ajoutée. Donc, ça peut être une chance pour un développement économique très important. Surtout qu'on a beaucoup d'atouts en Afrique. D'une part, c'est les étendues et on a des capacités pour faire des énergies renouvelables, car les énergies sont une problématique pour les data centers qui sont très énergivores. D'ailleurs, en ce moment, la consommation des data centers à l'échelle mondiale est pratiquement de 4% de la production mondiale d'électricité. Et avec l'IA, selon les experts, ça va être à peu près 10% d'ici 2030. Donc un besoin énergétique vraiment ça monte en exponentiel. Et le coût énergétique est de plus en plus coûteux. Donc, et en plus avec l'effet CO2, etc. Donc si on table sur le secteur du CO2 avec des sources d'énergie renouvelables, ça pourrait être très intéressant et on aura des services très compétitifs pour l'export. Mais en termes de compétitivité et de durabilité, c'est une industrie, les data centers. C'est une vraie industrie. وحسب ما فهمت من كلامك انت تحاول انه في تونس sur le continent africain en général, mais on se focalise sur la Tunisie, puisque du moins c'est ce que je connais le plus comme marché. تحب تردها حتى هذايا industrialisé. معناها l'activité هذايا خاطر نحنا مازلنا éparpillé petit data center غادي petit data center هنا وحسب ما قلت انت في الانترو نتاعك لازمها تكون معناها un data center كبير pour pouvoir être industrialisé حسب ما فهمت من كلامك compétitif on va pour être compétitif ولكن البر c'est une industrie اللي عندها des années نجوش نقولوا pour le continent africain et entre autres pour la Tunisie كما يقولوا بالتونسي فات فيه الفوت c'est حاجة معناها on sera jamais à leur niveau surtout en termes de consommation d'électricité, de compétitivité. Pas du tout, on peut être très compétitif car on va déployer de nouveaux data centers et on peut direct se mettre sur de nouvelles technologies efficientes et en plus avec l'atout d'énergie renouvelable, donc on peut être compétitif et avec une main d'œuvre et de coûts de construction qui sont moins importants par rapport à l'Europe ou autre. Donc, on peut être réellement compétitif. Le problème, c'est d'instaurer le climat de confiance pour les clients. Donc, je recommande que ces data centers soient conçus et réalisés selon les normes et les standards internationaux et surtout de penser à les certifier. Car la certification donne une certaine confiance pour les clients. Et déjà, donc, je pense que ce marché pourra être en deux phases. Déjà, une première phase, faire des data centers et pour nos propres besoins, tunisiens ou africains, et montrer pour l'étranger qu'on a des services avec une continuité de service à très haut niveau,
pour pouvoir les convaincre et les convaincre afin qu'ils Ils donnent leur confiance finalement. Voilà. Oui, voilà, ils louent des capacités maintenant sur l'Afrique, c'est ça le but. Lorsqu'on trouve une confiance, un aspect très important pour cette confiance-là, c'est la certification. Oui. وهذا domaine كنتي بدك تسرتف وكل شيء ومسرتفه je suis certifiée par Uptime et vous accompagnez et j'accompagne donc les opérateurs pour être certifiés. D'accord. ولكن زاد حسب ما فهمت لازم انت تكومونيكي على le fait que tu es un opérateur de confiance, oui. Grâce déjà au fait que les entreprises du pays et du continent, ils te font confiance comme data center pour l'hébergement de leurs données, etc. Avec c'est un gage de confiance, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est que j'ai aussi, et là c'est mon background de communication, je pense qu'il y a un petit aspect, il faut aussi casser les clichés en termes de com, à l'image de l'Afrique et des pays africains, et entre autres de la Tunisie. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, Fitounes, par exemple, sur Internet, l'image n'est pas tout le temps 100% reluisante, 100% l'humour les baisse. Si 2-3 informations il y a des quelques rixes, quelques manifestations, voilà حاجات من هنا ولا من غادي يخلي انهم البرا peut-être ils vont dire non, je veux pas prendre de risques. Ma question est-ce que par extrapolation, est-ce qu'un data center, la certification ou la durabilité, etc., il doit avoir une communication très transparente à l'activité ou l'emplacement ou sur le fait qu'il n'y a pas de risque, qu'il y a moins de risques, Comment ça se passe? Ok. Donc, pour le problème de la confiance, je pense que ça doit se bâtir. C'est pas du jour où on installe un data center qu'on va directement avoir des clients. Ça peut être après 1 année ou 2 du fonctionnement du data center. On doit déjà faire preuve que notre data center assure une continuité de service extraordinaire si on table pour le tiers 3 ou le tiers 4. Et une fois, on a quelques années qui ont passé avec un résultat honorable. C'est en ce moment, s'ils ont vu qu'on a réellement cette continuité de service, qu'ils vont faire confiance. Et aussi, on ne va pas implanter n'importe où notre data center. On va choisir des zones sécurisées, en plus des systèmes de sécurité qu'on va installer dans notre data center. Donc, l'emplacement est très important. Et aussi, le fait que ça a déjà fonctionné durant quelques années et qu'il n'y a aucun problème qu'on peut instaurer cette confiance pour les clients. Très bien. Mais on peut comprendre à nous, pour montrer que ce data center est de confiance, il y a le volet ressources humaines. Oui. À la khater, il faut que ces personnes-là soient de confiance, surtout en termes de sécurité, que ce soit la sécurité du bâtiment nafsou, ou la sécurité des données. Oui. Mais on sait très bien déjà en termes de cette fameuse parole fait la transformation digitale. La transformation digitale, c'est le volet RH. Alors que dire pour construire le bâtiment, pour faire des chantiers, la certification, etc. Lorsque si moi je voudrais faire un data center, est-ce que je devrais encore plus m'inquiéter sur le volet RH, la certification, le flou, la technologie? C'est pas l'aspect le plus perturbant ou le plus challengeant au RH? Oui. L'humain est très important dans tous les domaines et spécialement dans le domaine des data centers.
D'ailleurs, selon les études, le plus grand nombre de pannes est dû à une intervention humaine, pas aux serveurs ou aux machines. Donc, les personnes qui opèrent dans ce domaine, que ce soit pour les opérations, la maintenance, doivent être des gens formés, qualifiés, très attentionnés, car la sécurité est très, très, très importante. D'ailleurs, elle est très limitée pour accéder à une salle serveur. Elle est très limitée par rapport au nombre de gens qui peuvent y accéder. Car la moindre manipulation peut causer de grands problèmes de shutdown. يظهر لي في قاعدة نحكيو في الأوف حكيت لي على déjà un projet مانيش نذكر l'opérateur ni je ne sais quoi le projet. Il y a récemment un projet aussi en relation des data centers, Oui. Très récemment, où انت تلهيت به ce projet-là. Oui, j'ai eu la mission de pilotage Voilà. pour la construction d'un nouveau data center. Et قلت لي اللي ملي كان un certain nombre de jours ولا de mois باش يحضر فيه ce data center, ça a été fait en la moitié du temps. في أقل من période prévue. قلت لك شنو هي السر؟ قلت لي شنو هي؟ يظهر لي c'est les ressources humaines, encore une fois. Oui. كيفاش كانت معناها l'expérience? Comment ça s'est passé? Oui. En fait, c'est pas question de budget. Non. En fait, depuis qu'on a fait le planning du projet, ça a été un planning très serré. Et on a, en fait, pour réussir un projet, surtout dans la qualité et avec un délai très restreint, il faut engager l'équipe. Réellement. Donc, il faut travailler ce côté humain. Pour moi, il faudrait introduire l'idée que ce projet est un travail d'équipe. Et si le projet réussit, c'est que toute l'équipe va réussir. Et s'il y a une défaillance quelque part, le résultat va être impacté pour toute l'équipe. Donc, on doit se mettre la main dans la main, tous les intervenants, pour réussir. Et ça a été un challenge et un engagement depuis de la part du maître de l'ouvrage, que les bureaux d'études, que les entreprises. Donc, on a fait ensemble une équipe voilà, soudée, qui avait un objectif commun. Et donc, on a pu réussir le projet à temps. حسب مدام فاطمة les data centers في تونس نجم يكونوا plus compétitifs que les data centers الموجودين في الأوروب وأمريكا على خاطر les ressources humaines أقل entre guillemets مصروف, le prix du terrain أقل, عندك le photovoltaïque توا معناها technologie à l'avancée. Est-ce que les data centers actuels peuvent être plus compétitifs? Oui, ils peuvent être compétitifs, surtout par rapport à la notion d'énergie. Car tout ce qui est humain ou salaire, c'est des epsilons par rapport à un coût d'un data center. Donc, le prix qui peut être impactant, c'est réellement l'énergie. Parce que les serveurs ou les équipements, ils sont partout à peu près, ils ont les mêmes prix. Donc, ce qui peut faire réellement la différence, c'est les énergies renouvelables. Parce que la consommation, comme je viens de le dire, elle est vraiment immense et elle est en perpétuelle évolution, en exponentielle. Donc, c'est l'énergie qui va faire la différence pour moi. Dans ce cas-là, si on veut devenir plus compétitif, ouais. Est-ce qu'on peut être aussi beaucoup plus compétitif que nos voisins, par exemple les Marocains, si par exemple tous les data centers al-Moujoudine et mettent main dans la main, ils deviennent une sorte de coalition, ou alors c'est pas ça qui va rendre l'écosystème plus compétitif? Non, on peut avoir plusieurs data centers. D'ailleurs, le besoin est
le besoin il y a un grand besoin à l'échelle mondiale. Donc, on peut avoir des data centers en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Pour moi, on a d'ailleurs besoin d'avoir un très grand nombre de data centers partout. Donc, c'est intéressant d'avoir un grand nombre. Hasbrak, donc l'export grâce au data center, Oui. ça va être le top 3 des activités économiques qui pourraient en tout cas booster l'économie du pays. Oui, je pense. Ça, top 3 carrément. Je pense, oui, si on se focalise sur ce domaine et pourquoi pas devenir un leader mondial, on peut miser sur ce domaine et vers un saut. Dernière question, Mela, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'élément bloquant? C'est le fait de... Il faut mettre tous ces personnes, les rendre du data center, autour d'une même table, ويتفاهموا بينات بعضهم, ولا c'est plutôt les policy makers, donc notamment l'État, le ministère des technologies, ou elle, peut-être c'est une question bête, c'est plutôt avoir de plus en plus des profils comme vous, comme CILIS, des personnes qui maîtrisent cet aspect-là, باش نجموا نوصلوا للniveau de compétitivité où ça va booster l'économie du pays. En fait, يلزم الكل parce que واحد وحده ما يكفيش. Donc il faut des experts, il faut donc la volonté de tous les acteurs, du gouvernement, donc une volonté réelle du gouvernement pour tout ce qui est autorisation, pour les encouragements, et aussi on fait appel aux ONG pour faire parvenir donc des fonds parce que c'est des installations trop chères. Donc on fait appel aux investisseurs pour contribuer à faire cette industrie et qui aura aussi un impact intéressant sur l'effet CO2 et pour la planète. Donc si on réussit à faire ces data centers durables, on aura donc de la connexion et en même temps sans un grand effet du CO2. Voilà. Est-ce que dans le monde, et là c'est une vraiment dernière question, mais est-ce que dans le monde il y a des profils, comme les profils MTAC, ou il y a un manque de formation dans cette Oui. niche-là? Oui. En fait, il y a un manque à l'échelle mondiale, pas spécialement en Tunisie ou en Afrique. D'ailleurs, même en Europe, dernièrement, ils ont fondé une nouvelle spécialité qui est Data Center Engineering, donc une école qui, je pense que ça fait 2 ans, qui a été instaurée à Belgique, donc pour former ces profils de Data Center Engineering pour avoir des experts pour toute l'Europe. Donc c'est en ce moment pour l'Europe il y a juste une école. D'ailleurs on peut miser aussi sur ce domaine de formation pour avoir des experts en data center. Madame Fatma Khlif, founder of Can-Do, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview-là. Et Inch'Allah, نعاودو نستقبلوك في DG Club pour parler d'autres aspects, على خاطر عندك d'autres choses عملتهم, d'autres spécialités. ذكرني واحدة منهم صعيبة شوية في التسمية. هي عملت ماستر, une thèse في شنو؟ Oui, dans le cadre d'un executive MBA, donc j'ai fait une thèse professionnelle, le management pour de meilleures performances, donc le management par l'énergie humaine, donc le management de l'énergie humaine pour de meilleures performances en entreprise. Oui, vous avez عملت une analogie entre le réseau télécom et les nerfs, c'est ça? En fait, dans cette même thèse, on parle d'énergie humaine. Donc, j'ai fait une analogie entre le fonctionnement du réseau et le fonctionnement du corps humain. Inch'Allah, تعالى pour en parler أكثر. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. عايشك. هذا اللي عنا في حلقة اليوم، نعطيكم موعد المرة الجاية، ممكن في لوكيشن أخرى، ممكن في إيفينمون آخر. في الأمان. ديجي كلوب بودكاست. ديجي كلوب بودكاست برعاية أريد طور عالمك.
BackPay, première solution de paiement fractionné par TPE. DigiClub.